Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kahnyo trip Youth Council Mongkrot Circle kakuha baka sorkar kan penek biang yu Superintendent of Police jang Southwest Khasi Hills District ubah banrap lang jerwa. Kinoilam jang kan geseng kilai banyak kendu ya ke DGP ke kong ida shisha nongrang ban pinsngo ya kan jingkwa jongki. Presiden jang kan geseng ubah walambor nongsit ulong ba new SP udang don hamau kerwat dang tang kumasis nem AA hendelat mu ban penkendea kamno ya u. KHYC klapin sengoru halo ke jingdon kamban bu ya ke anti narcotic task force pantek lakam ya ke jing sedang julai udrok hakati kathan. Kalian jom ni minta kasih nak makor HYC jom ke makor circle. Nak jing tu jom ni ke bangiwan hangin ke kerpang kalau ba nak minta jom ke jing yo jing tip jom ni ya ke jing syak transfer no jom isa DSP sa lapor jom ke district jom ni. USP jom ke district jom ni. Kalau kini ke benta yo snow ya ke jing pensengau jom ki pajba bat ke jing idon kam jong ki pajba ban pendek pensak shwa ya isa ESP jong ka district jong ni apo jong ka Southwest Khasi District ide helor kali benta bangila kaladon kecing kalajing jing ya kenduk jong ni haki department repair kum apo DC nak benta kene ka kam ini soku ba ka don AA ke ba layak syakmat. Jadi nak kata-kata kawan ban week sudah apa hangnya apa DGP ban yo ban kedua bagi madam nambah yo ban pensengau hai ya ke ba upai ba juga distrik pensengau ban don kam ban penek pensak shwa ya isa ya ESP sa apa ke distrik nomor Shibun kiri ki kam ki berang sadin ki ba nak lem jong i bat ki nong song snong jong ke distrik yo ban sedang nak kebenta bat pun wandur ya ke bahar kamiat bat ya ke song sengai apa jong ke distrik yo i ba ka cing don jong isor wilayo ya ke bat sedang ya kini ki benta bat ilong shisha ki pasai so bat ini ke jing seiso menta kidang longtang marshitang kidang dai tang ka jing sedang tika kani kala pelong yu pajba ban sungo bundut namar yu i bala daka jing don jong i nila ban ya terekam nila ban ya rat dingkong ini jing sneu bat nidon kata ka jing kermen ba daka jing ya trelang bat i ngin salah ya ke ban yo lese ban penduk pendam do ya kini ki kam sneu lan ban wanra ya ka songsuk song sengai apo jong ka district jong i tika ni kata ka benta ka bangi kuak ban wan bat kendu bat i madam ni apo office jong i kenang ba nakal yang jong i in yarap lam ban pensloru haka sorkar ba lakum do in penek pensak shwa ya i se apo jong ka district jong i ba in tre shwa hang tu kum i SP nomor kumba ni tip mengiru ba kadang long in within very short period of time ba i se ilawan tang sisne menurut kampadon ne ka jing weng sendat ya i ban kata ka jing thu ban weng sendat ya i ngisngo ba kamyahap nomor ba i lakum lu ai ba i treishwa katum kapur ba mata ba weng sendat hati ini por balengkot kalau ke ba pensngo du jingkermen yang i apo jong ka district ba ini ki bang layo mas sedang nak kamta ka suk kasan yo le sengi ban kes sedang pat dak jingwan pat dei wei pat i officer kan la ban simpor nak kamta jongi ki pat ba po jong distrik sim ya kamta katum ki ke ban nak yang jongi ila te be dei bat kan ka post i SP te im sim ong ba im sim ai kan ka exact answer atrai kajupap ke ba tikina dari ong ba insa le ya ke ba ila panle te ngilayo ru banyak keren ke beda ibat task force ANTF te ke beda ibat kane ngila garpa ro i madam yu i kata kajing seiso jong kajing trekam jongi hapo district ke beda ibat drugs te hendrai ngi syukwa ban tepat ba lakum nukum kim nang penklan susu ya kan ka benta kenang ba kajing wantung jong blok support jong district jongi om tang ba un duna dari undu no sendan
ngi le kran ro abede bat kini ki infiltration kaba ngi kini ki snem ki bala lait no ngi ka jing wan rong jong ki khar bangla hapo jong ka district jongi bat kala don ka jing jia kaba ki don ki kes ki bala aja te abede kini bat kini ki bentar ngi rayo punya keren bat i yo ya ka ni sotu bana kalian jom i juga department ka donnya kata ka benta ka bat ki trash tom na ka benta kan ni ban yo batek lakam ni ka jing ka infiltration dan ka jing lo kiat ka jing der tam ki Bangladeshi na po dan bangla. Jadi kita ki bang layo ya kan bat ki meram ko